ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯈꯣꯝꯒꯠꯆꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯣꯞ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯨꯇꯦꯖ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯁꯕꯜ ꯇꯣꯡꯕꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯇꯥꯎꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯈꯪꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 23 ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19,917 ꯅꯧꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19,719 ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯗꯒꯤ ꯅꯥꯕ ꯐꯗꯨꯅ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡꯅꯉꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 318ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯤꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ मखा चथरजरक्पोइना ngasi editorial kalamdagi lakhocharakana myamna thamjagi myam loifok taminasi hainasu channel asigi mekedigi myamna thamjari tha taruk haujik supnagi tha taruk khakta mangaire lakadoriba assembly election sigi matangdani contensi haujik state asida laingak pairiba sungsinab government asigi khwaidigi chawba party ama oiriba BJP na masa matomtana state asida anobu government ama sema ngamgadra natragana makhatana sungsinab government ama lairakadra haibadu BJP na natragana masiga sungsinab government na state asida makhatana laingak pairakpagi wafam masi pannarakpa matamda mamangda congress na sahi Taramanga haibadi tam ohumla kumza Englishingani dagi kumza Englishingani ga taraga taretki election mamang phawa thangna laingak paikhiba dugumna tauba ngamgadra haibigi asawa wahang amasu masa mathanta songthurai adum oinamak center da BJP na lusingba government lakraba matungda aikhoigi state asidasu BJP na lusingba government ama lakre asumna center amasum state BJP gi mapangal kan khalakpa asina maram oiraga state asidasu congress ta lairamba masak nairapa politician kayama BJP da lepa leitana sangsilaklibani congress ta gi BJP da sanglakhiba masak nairapa political leader singi manungda Bisnupur AC gi Govindas Konthokjam panbayai MPCC gi president oirambadagi tokthokpada natana congress gi MLA oibadagi phawba resign tawraba matungda Govindas na Saffron Party asida sanglakibasina handak lakadoriba state assembly election asidasu BJP na sauna mai paklabi yai haina asobi ingit ama pire haina maikai kyadagi pannariba asimaksisu aikhoina lali haiba yaroidoribani maramdi asumna Congress Party na marai sai tharakpa duga BJP na sahau hena phagalakpa asina maram oiraga handak lakadoriba state assembly election asi yamnamak interest oiba election ama haibadu oigadoribani maramdi Congress hadiba party asi leba asigi oina khwaidigi liraba political party singi manungda ama oiribani masigi matakta state asidasu matam kyagi mamangdagi laingak pairakpada natana kumja Englishing ani dagi tam ahum thangna sakti paiduna yamnamak mating leraba political party ama haibadu oiramnabani asumna sakti leraba party asina haujik mapangal khara son tharakpagum uriba sidagi nanthoknanaba handak lakaduriba state assembly election asida party asina makhoigi mang tharakliba sakti amadi sok tharakliba phibam asidagi phagalagnaba angamba mongda soidana honarakani haina khali asumna Congress Party na makhoigi mangraba sakti amu halaknaba honarakpa aduga BJP na haujik leiriba sungsinaba government asigi mahutta party asi khaktana maromdom sakti painaba honarakpagi lan ani asidani kumja Englishing ani ga kungani thoigi angan matamna pangthokadoriba state assembly gi election asi yamnamak interesting oiba election amu oigani haina pannaribasi masiga loinana handak lakadoriba state assembly election asigi dama haujik leiriba Congress Party ki lusingbasing asi kadai fawba kathokpaga loinana party asigi mapangal kankhat halaknaba honarakadagi haibasisu nainaningai oiba asoba issue amasu oidibani maramdi karigidama Govindas Konthokjam MPCC gi president gi phamdagi resign tawbudunatana Congress thadolaga satkribano haibisini aduga Congress gi haujik leiriba mapangalasi karigumba mamangna tam ahumlak CM su oiramlaba haujikna CLP gi leader oiribu Okram Ibobina CLP gi leader oiribasi tolaga atopa Congress gi lusingba amada pham asi
सिन्नरबदी कांग्रेस की मपांगल असि हौजिक यामना सोथना उरिबसिदगी खरद ओइरबसु मपांगल कनखलक याय हाइना मोट फोंदोकनरक्लिबसिसु आइखोइना लाली हाइना लौरब यारोय अदुना वरी रमसिगी मतांगना हौजिक CLP की लीडर ओइरिबा ओक्रम इबोबिनसु पार्टी की दमक खल्लगा करिगुंबा वखल खरदी खंथबा जुम्ब्रा हाइना खली हारिबा वाफम सिंह असिन हंदक लाकदोरिबा असेंबली इलेक्शन असिदा ख्वाइदगी साउना लंथेंगनगदोरिबा पॉलिटिकल पार्टी अनि BJP अमसुम कांग्रेस की वाफमने हारिबा वाफम सिंह असि नतबा अतोप वाफम सिंगददी लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह असिना करम तौरकदोरिबगे हाइबसिसु खनबा याबा वाफमने मणिपुर हौजिकसु लैताद्रिबा वाफम सिंह मनुंग मणिपुर की इंटीग्रिटी की वाफम असिसु अमने वाफम असी मणिपुर अनौबा अमा नत्रबने सही क्या की ममांगदगी थोक्तुना लाक्लबने अदुगा मणिपुर की ngamkhai कायबा यारोय हैबा वाफम असिगी मतांगदा मणिपुर लैरिबा तोंगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कयाना मतम की ओइना डिमांड तांदुना लाक्लिबने हाइरिबा इशू असिगी मतांग असिसु इलेक्शन गा यामनमक मरी लेनबा इशू अमने हाइरिबा इशू असिगी मथक्ता हौजिक मणिपुर थोक्लिबा अतोपा अचौबा अमना मैतैबुसु शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस पीगदबनी हाइबगी डिमांड असिसु अमने हिरम असिगी मतांगदा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी अमसुम वर्ल्ड मैतै कन्वेंशन मतम क्यागी ममांगदगी तांदुना लाक्लिबने हाइरिबा इशू सिंग असिगी मतांगदना करम तौबा हाइरिबा इशू सिंग असिगी मथक्ता करप्शन की इशू असिसु स्टेट असिदा अचौब इशू अमदी असुमक ओइरिबने इशू असिगी मतांगदना करम तौबा असिगुंबा इशू क्या अमा लैरबसु सेंटर दा BJP न लुसिंग गवर्नमेंट अमा लैरकपदी सही तरे सुरकलबने सेंटर दसु BJP न पानबा अदुगा स्टेट असिदसु BJP न पान मतम असिदा स्टेट असिदा करी करंबा अहेनबा मियेंग संगलकलबगे हाइबा वाफम असिसु खनबा यारिबा वाफम अमने मासिग मथक्ता मणिपुर की लरहुलुप खरगा सनबा हौख्रबा शांति की वरी की फीबमना करम तौख्रबगे पुनमासिगी मथक्ता मणिपुर नागा शांति की वरी की परिंग द इंडिया गवर्नमेंट अमसुम NSNIM अनि की मरक्ता तौनबा सिजफायर अदु विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइरुबगी मई साक्तुना मियोय 19 की थवाई मांगखिबदु सेंटर BJP न पालिंगगी मतमदनी हाइबसी लेबाक मियामना काउनद्रिबने अदु ओइबा तारबदी BJP नसु स्टेट असिदा एहेनबा मियेंग खरदी संगम तंगाई फदबदु साउना लैरी हाइना खल्ली हाइनसु कंटेन असिना मखा तानसु फोंदुरखली अदु हौजिकोइनदि म्याम पाउक्सु मतांग से लुसिनजरगे पथोक्सगी ब्रसोइखिबा लानखिबा यावरसि म्याम ngakpigani मतम की मरोइबि पाउक्सुंग म्याम द लेप्तना अपडेट पिजरके हाइनसु चैनल सिगी मेकेदिगी थमजरि दुगा होरेनुंगदारम फोंगोसि फोंगसिंगदि मरोइबि पाउक्सुंग खोंगोचरकाना म्याम द यामना ngana अपडेट पिनबो होनजरके हाइना थमजरि सोइखिबा लानखिबा यावरसि ngakpigani and thank you